Kamau Karak Sport Club kaya ia kenam ladu ha ka football tournament berpenong da ka nong sokma sport and cultural club ha jilak kai ka belong hinin ka sengi khalai trek urisau. Kamau Karak ka pnim ka young boys na kendrot da ala not cool. Ha ka ni ka taman la pulang lang ru ik team ki ba khamtlot ni ka group B bat ik ni group la job da ka saulat persya ia ka sokma pedeng snong. Ha baro ki team bulan khandeu tli Kiba shimta hagan ya teman kau sedang duduk ni kibna berdep lapan long hapreng gaji songshit iki pajba jong kathan kendrot hagan ya gaji kun final uba Powell Soklat buderu sodar ke kenci Mauria bat presiden ke kenci Pelun Sport Club Association ulong ke bukongsan bersama lu kisnam Syah Kinong Job. Iya, gue malah teman. Tinyalam ki rurong ba jogo snong kini ngalam jogo snong bat baro kini ki tim ki balaya shimenta kan di tournament ke bala pelong lagi samla ne po nok soma khamtam ya ka sau kini ki tim ke bala poi final menta kesni kamau para kendrut ki ki tim ke bele ne ketuka tournament ke hamret nga congratulate ya ka mau para ke bala yo ya ka na champion Bandadu kasi bangun pli kan tournament ngatip sejak ika Magwara. Hamba ko Magwara kan ikat tim kepada naka Super Division jangka PDSA yang tai po Mairam. Isukman bahkan ikat tournament ka layak baik ke layak denti. Nadu ke pasdang jangka hadu ke bekut. Akibapun kita tournament demi senong kendong dan ke pasdang ban penkut final kimla. Kila se kibun kita ke balong komta dan ki ba Omyo sponsor ban ay ka bay team na ni kompetiter dan do ki bami no ki nga klumar teng ka tournament ki punkono tinga sukman ay kublay ki samla jo ni ka snong rangkat bu ba ki kinong yanam snong barbaro ki pa ba ki bles no tilang ba ki samla man pelong ya kan ni ka tournament ka biay ki biay ba ki maran nang kendong jongi ki bakum kine ki jumi kinong ilakai ki ba da ka jing trestom ka jongki da ka jumlang disiplin ban khamtam daga jingkok ngu ya kena penyat kikiu caki bentar ki bakam sejrong ki babun ki players ki bami khmat ya ke state ke jungi la kalong ka Santos Trophy la nikini ki tournament ki dei ki bami nikinong kendong ngilang kenmau yo tu semna napo benther mo ba samuel ndo kanchi umi natai napo benther daga jing trestom ke jungu daga jing long disiplin yo penyelakai na ke India po ke Asian Games Tilara ki samla na po benther kila bani khmat de ke India. Balai ki sama na kathan jingi na po kendrut na po mau kara na po nong kram bakam ta terter. Kimla ban po sekaju ka thom. Ngidon kaju ka sap ka bawblei ul ayangi. Ngidon ki maran football ki babyang. Khamtam ni ki khasi ngidon ki longjak beli ka ba I ba ya ka football. Da pilek chan ngano chkan nong kendong. Ki beri ki tep baik ya ka jela ka football. Kitip baik ke Premier League, kitip ke La Liga bakam ta terter. Tengangek bakan dia kajing long interest jungi ya kajing lakai football hakin nang kendong jungi. Dan say ya ki klo ki player kena mikmat tentang ya ke state ke jungi. Rekan kin mikmat du war ya ka national team.